Kieku Zaren Vassallo ġi kellem lili, kont nibatu għan Jason. Kieku l-fajl intbat lili, kont nibatu lil Jason. Dan klim l-eks Ministru Tonio Fenek f'kummenti lil The Malta Independent dwar id-dil tal-Lavinbraw. Dil ikkundannat mill-Awditur Ġenerali u li minnu gawda l-benefattur tal-Partit Nazzjonalista li ftit ġimgħat wara li sar għadda €250,000 lill-Partit Nazzjonalista. F'xieda ġuramentata fil-qorti, Zaren Vassallo għalek. Jien tkellimt u anke mort ant il-Ministru responsabbli dak iż-żmien u risposta kienet dan, però lesti li npoġġu madwar mejda u nsibu kompromess. Quddiem din ix-xhieda ġuramentata ppreżentata mill-Ministru Owen Bonnici, Azzopardi baqa' jiġħad li ltaqa' ma' Vassallo. Minkejja li kollox, inkluż ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jindika li kien Jason Azzopardi li kien responsabbli, dan tefal ballun f'saqajn Tonio Fenek. Ġifieri, jekk Tonio Fenek iltaqax jew le ma' Nazzareno Vassallo, jien ma nistax inwieġeb dik id-domanda. Però Fenek, ikkuntattjat mill-Independent, ċaħat li tkellem ma' Vassallo. Żied illi kieku kien ikkuntattjat jew provdut b'xi fajl kien jaddieħ lil Azzopardi li kien segretarju parlamentari responsabbli mill-Lens. Quddiem dikjarazzjoni ċara minn Zaren Vassallo taħt ġurament fil-qorti u żewġ deputati minn tiegħu jippruvaw ifarfru minn fuqhom dan id-dil skandaluż, il-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni ddefenda id-dil u lil Jason Azzopardi li l-awditur qallu jerfa' ir-responsabbiltà. B'gideb kbir, b'vendetta u vendikazzjoni personali kbira. Jagħmel press conference wara press conference b'gideb fil-konfront ta' Jason Azzopardi biex jipprova iħammeġ lil Jason Azzopardi.